Na kabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Menyentuh kendak how they but kalti ya pi ya kecil ni pi naru jelung kena aja pi. Kalti ya cuma ngan trip ikan long bakan riang ba. Ngan chua la sap nong nayeng la pa polis ba. Tipo bang polis ba nga last mo bang adon marway. Ndan nong stop mo ba. Layo freedom. Kaya tipo nga long no ban lengkapit concentrate ka kon. Kanri yang mga suku kapoy pada kapor bangala suku no ba kajing puli dong kan ba kakam na dong kan balay ba ngalayo pun lang kena ba ngalaya ling ba katukin ba ngayo pun kajing jinjar ban besai pun dia ling ba kata te nado kata si sedang nado kata kapor di bang nga suku bag kini ki barang kita ban tambah tinggal sedang balik today na tray ro hay call center ningkong ka company ro nga bang tray mga de call center di po bang tray o ning si benai iti ka sim jing balay baga de night shift am jumlin la tray pada sa suku ba ka night shift ro dengan nang ban manage time management kabiang company kamet changiru mudan kata ban complain kan ka health issues dia ada nanta dala ada puli dala ada free ke call center untuk ngami pada ngalik trade press saka wepat ngayo no TCS data consultancy dala yo itu ngakelalong no mentor ngahikai kala ikna hantu jadi dalam tray pada bang TCS ngayo offer pada sibupayan tinggal yo kalat bangan tray bangan long kawin na kadhay kapala poist tray but immigration but bang yo banwanra pada experience para patch lo nam arajar apply Hati ajar. Apply hinte po siam connect. O bang apply siam connect ngayo kung ka post trainer na train iki kana antay dem tu padang. O ba ngaladap ka training ngaladap ka batch to nga sa one nga sa sing kana business. Ja kan film itu. Ka jingga siya na government ka jiminto bangayo na siyam connect pada kadai namta kani ka prime prime hub hoy ka prime hub ka ba ki kadon hangya ko pulo te ngangalik watching yarap naki ban seng ya kani ka business minta ngalada submit iki yaki form ya ka DPR mo ba on detailed project report nang api ba government ka ay kibun ki schemes nam ta kini ki kana ki bakwa banseng ka business la jongbu Kublai pi baro kini kilonggi kubor bamda kasngi habala keno baka perthei kadang kerdo kam kawi ka samlana shillong klapen I belada don kamon tray kam omdon kabala ban khanglan ka jedi sha solia ka basyong basa apun thorba apo ka penthor umkhra constituency Kalashim ya karai ban wan pai shalari hadin ka jingtrai ha Mumbai bat Dubai ban sengkam bat ailat chiki samla ka jilla na karyang kati ka samla habayo ekran chuklat pathai kubor kay thu ka dei ka nongseng jong ka JED professional company ka kinhun ka batray ban pinyaso ya kinong wat kam bat kinong ai kam bat ai jinghi kai hakinas bakerpang kum ka professional grooming skill development entrepreneurship bat ki weide Itu tak siap ni. Kadikan kerja placement ke ini asing ke company correct atau di startup fokus bang asing ke company itu bang nado pengumuman ini kita kerja bang company ini lah kalat bentuk alat company
dan competition nak media social media dan masyarakat dia ngasih kami brand companies berkaitan dengan film pada penyokong yang kalah ini dia ada Ano si Bu ya kami ka office? Nabung office ng doktor. Nado? Finance. Nado mo class lang. Ngarang sistem kami mention siya ay nine November. Sila ban ya tu ya kunci ya kunci ya kerja senang tu pun pun senang ya kan ka company jadi ya sik pilih kumpul itu. Siya masih principal di bank itu aku Islam adanya Mumbai ini kan university kita kasut kami itu kenyakan boleh bagi bank recruitment agencies bagi consultancies yang kecilnya kita hall consultancies badan sini memang ibarat kita bon nak bersyukur dia mawat lagi penuh bangun penuh yaki kita lagi tinggal di sini. Perbankan sini orang seni kerja boleh bangun dan sini beri mereka beri sini kita bangun lagi penduduk company dia tak sibuk. Dia lembaga jumki ayok bangun kod kena register batnya bagai dia kalah dengan Kita berkisah ya kan kita di try kita nak kini coba hakmat tapi coba berdigit yang bangkangan so anu per bola kesan ni ya kata bagusan yang mengkong boleh by pada kami bukan 24/7 bagi ayat jadi minta insya nalakut lah boleh bagi pun pelatih kena mempadukan di companies kita batai apa nak kita guna mencintai yo menakui pengalih ini company pengalih ini kalau jumpai punya bagi kena kibun angka guna pengalih ini siapa ni saya pengalih ini kita kawal dan kampung kena dan membantu kata ini saya melakukan. Jadi ini masih pakai solusi pi buat lah. Semua banyak kat ikut semua baca like lengkap like lan san san dengan bersama kia. Dia hadut no silap pentingnya kita semua bertempatan kita sampai hak kerja kita bagi berupi ya buat bagian tanggapan. Mereka yang tetap kapahu. Kawai kadang ni bagi seni medang orang night shift mau bekerja ni kamlong. Andai di bandon kata kerja saya pun ni kawai kini kawai di bandon push ikut bagi ni kerja. Jadi night shift ni, morning shift ni, day shift ni. Kawai kadang kerja kata bagi hak push ikut ni apa. Baat re kita jumlah di bandon kata competitive spirit boleh tangki beri na party kita bagi beri na party sindapkan na dalam ini kita balapas pasal persan kita lagi kapag literally menit boleh mesti boleh hanya jelas ini nak kita kalau kita banding nado lagi yang kita push kita. Jika niyo iya ni sama one interview. Teknik sama coba ada interview. Channel pun aja kaya kita kita kami berkontrol. Nang don kataya jangan kadon bakin ki BPO call center kidon ki hotel kiba shime ka front office din nga don ki dukan kiba kuat ki sales ki retail mo kum ka studio itu kidon kam ki sales executives kunju admin kini kan yang konsultan berkisah ni kini atau kisah ni tak kini boleh ada kulit tapi kisah tu kami saya juga bentuk skill development. Ya hadis mana sila ban answer ini baca ni semua kena apa pandai kelayu saya cakap skill itu kerja. Ban ensure tengam laban ensure because kasang competitive spirit
Jadi bantuan ini tak kejemut, bagi kuat bantuan, bantuan minat, kin lebah kan, kin yo ban pawai kalong ni bamalai di siapa, ki companies ki take high experience. Shani pada kin faktor ya kata ka importance na ke jingdang kamjong ka experience. Jadi kita kira kau company di bantuan is ibuna kasi snam asnan ke, tapi yo hard experience lah, yo ke experience aku company, tapi most of the company kami. Ikhlas itu company, harus dibuat kedrong jaban, harus dimakannya, diselaju juga apply kam, dijual di New York kam, apa kira itu kuno dia tu. Yung ba di companies di ganun tang connections. Kaya nakakajibot ko. Bahar pa rin bago duna kaduna. Kung nasa kaduna, kamtang ay ibadang shoes dang. Kanduna ay katula, anday the fly. Yung experience the fly. Kaya company system asan, company kan check the performance natin. Kan kiwi ka Arthur Unailar ka JD Shaling ba ka JED company kala pelong ya ki jing hikai shike samla watkam hador barshnong gofling shilong lawan shimbentari ka samla na gishnong ba pher ki bayo jing hikai ha ki phang ba kongsan ban pen kre eladi ha ka perthai troikam ka samla solia ka yathu ki benta ba kanthop ha ka jing hikai professional grooming and discipline job readiness training entrepreneurial awareness behavioral and work ethics hagajing hikai kate ka samla ki samla watkam ringkar ki company biate ban aikam ka solia kala kentu ki samla ban up tang ka sarkar henrei ban penkre eladi ban trei ban sengkam ban kershan eladi to omlong tang ki ba apkam sarkar la ban trei halari la da philong ki bakloi ban sengkam ba trei shitam ka nuksa jung ka samla kan thei sengkam ka jedi sha solia kala pau shakmat kum ka wein ki kan thei balala ban pentrei kam ya ka jingnang jing start na shabar ban kentiu ki samla ka jala kadai kanong yalam ka batrei na ka met ban minsim ban kentiu ka roi ka par jung ki briu ha ga shnong ha ga jala bar ha ga imlang salang ya ka samla jedi shala ithu kum kanong sing JED professional company ha jala meghalaya kadai ka bapanet jingmut ha ka financial advisor ka placement consultant professional course provider kala donru ka jingye trei kam kum ka business development manager ha Crown Capital Consultancy ha United Arab Emirates ka bapen ka sub trei kam ha ka perthai shabari ka solia ka penpau ba ka thong jong ka JED company ka long ban kentiu ki samla bala pendam ya ka puli puthi hindai ki brang sakut ha ka jingwat kam da ka ba ai ka jinghi kai ka babiang ban ya khun ha ka perthai trei kam ba minta kala kedauru baga JED kala penkre ban pelong ki program bakum kani ha ki benta ba pher jong gejela ki samla ki bledon benta kila penpau ka jing sngau kemen ba ka jing yero ya kani ka jing prashang ki penpau ba ka program ka penyo mensim ban ai ka jing kermen You guys are very quiet. How would you feel? Prediction night shifts. The first shift starts around 4:30. The last shift is around 3 a.m. in the morning. Okay? So your shift will be from 4:30 to 1 hour soon. But you have to finish at least 8 hours on the floor, and then if you need to close, I will drop you home. Just do you have any other questions for me? Okay. You have to scan one QR code and you'll be given 8 minutes. Okay. You can choose any topic that you want. You have 3 topics to choose. Choose any topic that you want. Okay. So before you start the time, right? Keep some points about what you want to write, so that you won't lose time and you know what to write. Okay. So before you start, just keep some points or notes somewhere. When you start writing, it will go with the flow, right? You will be able to write something. But just make sure if you write this paragraph, there should be full stop, there should be comma, and the grammar should be correct. Even spellings should be correct. Okay? But just make sure after every full stop, there's a capital letter. Okay? And after if you finish 100 and let's say 110 or 120.